Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi augite muthiaini wa mweri ukite wa gatandatu aikaria gicagi gia Kiandutu Thika nimegukorwo makiamukira title deeds cia migunda yao thutha wa kaunti kurikiriria mutaratara wothe wa kuhaririria title deeds ici. Title cianyu ciothe haha kibuku giki murona ki haha giki mane maritwa manyu ni certificate cianyu ni marwa manyu mothe maria muihuriirio riu title ni guthirathi na mbere ni undu wa kwenda kwa Ngai mweri uturorete ukirika muke hawa mundu akue title yake tuhamwe andu aitu na tukaheana kundu kuriku na tondu haha title cia guku ni 4,900. Minister wa miako kaunti-ini ya Kiambu Salome Wainaina akiuga marakorirwo magikuruhania anyiti itemi othe kuma kuri honge ciothe cia gukinyaniria uheani wa title. We want to appreciate all the people that live in the diaspora or Kiandutu settlement for the cooperation they have given us because we are very soon we are going to be issuing out the titles. It has been a very smooth but tedious process. Because where everybody was involved in terms of mapping, in terms of counting, in terms of involving each and every person that stays in this settlement. Tuweka surveying, tuwekera beacons, tukerekia wera wothe. Gicoka plan icio geitwara bunge itu ya Kiambu. MCA wa Thika Township Ken Tams Mwangi akiuga wona aikaria Kiandutu mamukira title ici miturire yao ni gucenjia na muno makiria maundu-ini megie uthii wa na mbere. Undu uria wabata mundu ucio angehota ituiro ni ekuhota na gutengera bengi na oeka roni neke undu ungi na mbia icio uria makorwo makite nyumba ciao ri ni kuri mehotete o guku no mundu ucio korwo akona title yake no ahote gwaka kanyumba na ahote gukomborithagia andu koguo title iyo ri no ekuhota kumuteithia ngiaka tunyumba na no amitware bengi na heo roni na ambiririe biashara. Ino ni ceceni ya Inoro TV Kiandutu Thika na ni njitagwo Moses Ngige.